Acknowledge bukhona abamoya engcwele phakathi kwethu. Lo direct impilo yethu. Amen. Acknowledge bukhona abamfundisi, bamake mfundisi. Bukhona bamake silinda ngabafundisha nabo. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Seyibingelele ibandla lonke ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Bingelele i-praise team yangala. Asibakela Nkosi legcotshiwe. Uyeva ukuthi igcotshiwe. Amen. Praise the Lord. Wabe silinda lo solo namhla afakaza ukuthi Jesu uyinkosi. Akasiyinkosi nje. Praise the Lord. But uyinkosi empilweni yami. Akambonakala njengaye nofana naye. Yena yedwa umuntu kaDodonke izinto. Praise the Lord. Hallelujah. Siyabonga ukuthi aphinda sihlanganise namhla. Akabathanganisa abantu la kulomhlangano sobahlangene kuwo bajike impilo zabo tifana. Praise the Lord. Bantu bayahlangana lenye imihlangano but bagcine kwako konke ingavala nevalwa kahle mfundisi kuphume sekunecabana ungasabona ngelifiso linye labanye sebaphuthisa ama-ambulance bayesibhedlela labanye sebamele ama-pathologist atodeclare ukuthi umuntu usaphila kumbe vele sofile but bona bekuhlangane ngeligama lokuthi kusemhlanganweni. But uNkulunkulu wethu la sihlanganise khona uNkulunkulu othanda, uNkulunkulu wethula la siphuma makebhede siphuma sinenjabulo siphuma la besimele khona sesipholile kwente njani sihlanganiswe ngulo wadala izulu emhlaba sihlanganiswe ngulo landela khona umhlaba ngaba ngakhona. Praise the Lord. Kwinkonzo yabantu abasha kusenhlitweni yami ukuthi ngakabhala nemibhalo eBhayibhelini uthi make mfundisi ngesikhathi ngekugcina ngiyothulela umoya wami. Hallelujah. Praise the Lord. Kutabana labantu abanemaphupho, kutabana labantu abanemibono. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So make mfundisi kuliphupho, kuneliphupho lethululwe kuye, mfundisi neliphupho lethululwe kuyo. Uthi in 10 years time ngifuna kubona lelibandla uNkulunkulu sekalibeke la. Hallelujah. Praise the Lord. Sekunebantu abasha uNkulunkulu athulele umbono kubo. Uma kuvela lo mbono bayagijima bayakulona leliphupho uthi ngibona into lenje senona leliphupho ubethe yena liphupho plus imbono ubethe sekwenteka lokho ofuna kwenteke. Praise the Lord. But kuba inkinga mfundisi kuthi iphupho libe khona but kabe nabantu abanembono. Hallelujah. Ngoba iphupho uyaliphupha but imali lokulekelela kuthi nawo umbono uNkulunkulu ufakile kuye kuthi leliphupho lelo liphuphako kuthi 2 years time ufuna sibe sesikhonzela ngale but ufuna ukuthi abanembono kuthi naNkulunkulu ufake umbono umfundisi kimi sewuyagijima utala kuwe sewuqasa leliphupho leliphupho ubekho kuya kuNkulunkulu utohlangana nalo mbono ubethe sekwenteka lokho ofuna kwenteke. Praise the Lord. Hallelujah. Siyakuleje sesinompetho mphathi wabantu abasha. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So ihlobo tami lento siyathambisa lento yi2 kuno lembono leliphupho akakhona ukufeza kwinkonzo yabantu abasha kude abantu abasha njengoba lisho iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu uyokuthulela umbono kubo. Hallelujah. Ufuna abantu abasha abantu abanembono. Hallelujah. Praise the Lord. Athi bakamfundisi la kadumisa nakathatha indumiso uma kebhebhe sekubethe kuvela abantu abanembono ukuthi njengoba nali iphupho ngidumisa mina ngifuna ukuthi edumisweni yami ngiyathandaza ngiyanxusa ukuthi akube nebantu ukuthi nasehleli phasi lebantu ireplica yami. Hallelujah. Lebantu khona kuthatha ibanda from this level to another. Hallelujah. But ifuna abantu abasha lebantu abanalo mbono sebahlanisana leliphupho lamakemfundisi bahlanisana leliphupho lamakebhembe. I-praise team seyaphakama ngemandla. Hallelujah. Hallelujah. Kuthi le-standard nesasasiso sesiphakeme. Praise the Lord. Siyagijima semaBhayibhelini ethu encwadini yaMateyu chapter 6 uyasitholile ufunza verse number 10. Say incwadi yesibili incwadi ye-7 yabapostoli at chapter number 16. Hallelujah.
And chapter number 16, lo itholile yokuqala kusifundela from verse number 22, 23 to 25. Matthew 6, verse 10. Yes. Umbuso wakho awude, inzando yakho ayemiwe emhlabeni, njengoba yemiwa ezulwini. Okay, sisiyabona ngathi yimsebenzi wapostoli. Seventh of Apostolic, chapter 16, verse 23. Bathi sebashayiwe imivimba leminyenti dasetithi abafakwe ejele. Dayala umgcini jele ukuthi abagcine kahle, abagadzisise Until 25 kumbe 26. Nembala wabavalela ejele lelingekhathi wabophela tinyawo tabo etizemzemini tetigodvo. Wathi ekhathi lebusuku boPawula naSilas bathandaza bahlabela tingoma tekuvumisa uNkulunkulu. Tiboshwa letinye tatibalalele. Masinyane kwabakhona kutamatama komhlaba lokukhulu lokwatamatamisa tisekelo telijele. Khonapho yonke iminyango yavuleka, tingetane tato tonke tiboshwa tadzilika. Sifuze 22 babefaka usiyasithandazela. Khona lapha ku-Acts. Sikuku sabavukela naso salwa nabo. Netimantshi tatsabula tingubo tabo Pawula naSilas tathi abaphanjabulwe ngemizaqa. Sithandazela. Siyabonga babelifu lakho nasekuseni. Lilungele babe kwakha, lilungele kusola, lilungele babe nekufundzisa. Liphefumulelwe nguwe, lingqondo yakho, linhliziyo yakho. Babona amandla onke siyathandaza. Asamile umntwana wakho phambi kwebandla lakho. Msithe babe akhulume lokho lofuna ibandla lakho likwadi likhule ngako. Siyabonga babe nasekuseni kuba naNkulunkulu lonjelo sithandzako nalokhulumako nasesikhathini lokugcina. Elihle igama elinamandla ligamele ngomlilo. Ligama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Babe siyabonga. Amen. Amen. Hallelujah. Livla babe uNkulunkulu leliphefumulele moya emsebenzini lokuphilisa uyala kusola nekufundzisa. Amen. La ufunze khona malume la ufunza incwadi yaMateyu. Bafunzi baJesu balemfundisi bayayibona le nkosi ihlala ithandaza. Nabo bebathandaza ngendlela bebathandaza ngayo. But nabasuka baya kuye bathi sicela usifundzise ukuthandaza. Hallelujah. Praise the Lord. Bongathi bebabona ukuthi lo muntu lona akathandazile kuba netinto letentekako, tinto letingakavami. Ngaso sonke isikhathi nakaphuma abuye emthandazweni kuba khona tinto letentekako, kuba khona timpendulo letibakhona. So bayacela ukuthi sicela usifundzise ukuthandaza. Hallelujah. And ngalesa sikhathi umfundisi inkolo bekungathi kulisiko. Hallelujah. Ngoba laba bebahlala nje ethempeleni bekubantu bemthetho. Hallelujah. So Jesu nakafika yena ufika uyahluka kubo. Praise the Lord. So bayabona ukuthi lo muntu omfundisi akafani nalabo abahlala basethempeleni, abafana nalabo abafaka amajazi lamakhulu lekuthi nawe yakuba ufuna uhambe ngemadolo. Tinto takho tena simple ene uyasuka ngasikhathi kithi abuye emthandazweni. So ene nakabe emthandazweni uyafika nje abuke umuntu basho ukuthi lo muntu sogula isikhathi esingaka abethene naso ukhuluma nivitendeke tinto afika athole umuntu afile afika athi Lazaro phuma wende njani ngalo muntu lo. Sebayabona ukuthi no mandla nemfihlo asemthandazweni nathi asicele asifundzise ukuthandaza. Hallelujah. Praise the Lord. La kuverse 10 akafunze khona ukuthi ayenteke insandvo yakho emhlabeni njengoba yenteka ezulwini. Praise the Lord. So emhlabeni hlobo tami sisempini. Hallelujah. Kulona loyo sisempini kuthi kulona loyo uyafisa kwenda insandi yaNkulunkulu but kukhona lokumbambako kuthi akayendi insandi
insandi yaNkulunkulu enempi lesilwa yona kunalona lokapteni wayo usathane. Haleluya. Njengoba kubuye ikapteni lempi lesilwa kuyo lokusho ukuthi unemasotsha la ama-ground force lekasebenza kuye kumbe lekaphasi kwakhe lekasenta ukuthi singayendi insandi yaNkulunkulu. Praise the Lord. Hallelujah. But namhlanje okhuluma nebantu abasha kuthi lwela kwenda insando yaNkulunkulu. Praise the Lord. Sela futhi khona mfundisi sithola amadvodza la enda insando yaNkulunkulu, ahamba enda insando yaNkulunkulu, afakazela abantu ngevangeli, ayashumayela ukuthi Jesu uyinkosi, akekho lokufanele kukhondwa. Nasendleleni kutholakala la kunentombatane bakele lenkosi. Le ntombatane bathi iBhayibheli banikati bakhe bebadla ngaye, bekunenzuzo lebebayithola ngoba aprofetha ngomoya wobungoma kumbe ahlola ngendlela ebelenda ngayo. But futhi abetshela iqiniso ukuthi laba bantu baNkulunkulu mfundisi, but kwafika isikhathi iBhayibheli kwafika isikhathi bacasula ngomoya walentombatane ukuthi kodwa usitshela iqiniso, but lo moya kasitshela ngawo akusimoya waNkulunkulu. Praise the Lord. Hallelujah. Then kwafika isikhathi ngoba kudzingakulomusha letofika isikhathi empilweni yakhe athi sekuyakucasula lokhu sekuthiniwe ngabo sifuna kwenda insando yaNkulunkulu. Praise the Lord. Babethi sekufika isikhathi kubo ukuthi sebakhathele ngalento bafuna kwenda njengoba bebenda insando yaNkulunkulu, bathi sesikhathele ngalo ntombatane siyavuma usitshela lokuqiniso, but isosi yalona sitshela ngayo akusiNkulunkulu wasezulwini lona lesikhuluma ngaye thina. Hallelujah. Bamsita mfundisi bawukhipha moya webungoma. Hallelujah. Kunokuthi abantu benzawo bajabule ukuthi siyabonga ukuthi nisebentile madoda ngoba lo mfana bekasigcina tekile ntombatane. Siyabonga ukuthi besela siyibona lana ibhula, but siyabonga ukuthi senisitile ngoba kunebantu bebadla ngayo. Lithi iBhayibheli mfundisi lekafundze khona situku sabavukela, sibavukela njani asituku ngoba befuna babonge ukuthi nomuntu labantu laba bende into lente, but the very same people lebe bambona lomuntu ahlupheka kuba ngibo bantu labamjikelako. Banjalo abantu basemhlabeni batokuphakamisa namhla, bathi kusasa bakujikele. Lalela muntu lomusha zinwa. Hallelujah. Kwenda insando yaSathane but yena insando yaNkulunkulu. Njengoba lisho iBhayibheli lithi ayendeke insando yaNkulunkulu emhlabeni njengoba yendeke ezulwini. Labo bese bathiniwe ukuthi sena insando yaNkulunkulu la, bathi kukhona lokusiphazamisako babethi sebeyakhutha moya. Praise the Lord. Hallelujah. Situku sabavukela kwende njani umuntu lekena insando yaNkulunkulu sesitopetho situku siyavukela kwende njani na wenda insando yalomdzala wetisuku. So akekho umuntu lekatoma kuwe athi wenda into lehle, but noma ngabe kunjalo wena mani uthi ngiyeme emsandweni yaNkulunkulu. Hallelujah. Praise the Lord. Etinye tinde tisikhipha insando yaNkulunkulu kuba bantu lesibathembile. Hallelujah. Asikanashumayela bangesibanyole ePola Park athi kuba bantu labaseceleni nawe, bantu lohamba nabo, bantu lokhule nabo, bantu lofundza nabo, bathi bakukhiphe insando yaNkulunkulu. Hallelujah. Praise the Lord. Ukuzesithini anesikole lekafundza khona mfundisi nila eBhejufa eGojini makhilomitha mangaka ngwathi uthi uhangakanani kuya nekundzawo bakuchanele bake mfundisi bathi baba kakuboni lapha bakakuboni ngeke bafike nanyalo noma bafuna kukutuma bathi funa eme azakusayindela baba na mama bathi sele insando yaNkulunkulu njengoba kula emhlabeni athi sesitopetho we are ambassadors. Noma ngabe kuse-Free State I'm still an ambassador. Akwendeli mama na baba but because ngiyi-ambassador nami lendzawo yase-Free State ngifuna
ngifuna kwenta intsando yakhe nanoma ngabe siyakushaya left and right but ngiyema because ngifuna kwenta intsando yakhe ila emhlabeni njengoba tingilosi zezulwini tenza intsando yakhe kuthi nathi yakuye tivula timpiko titifite ngenxa yobukhulu bakhe nami nginezizalo labangakuboni batali bami ngifuna kwenta intsando yakhe boPawulo naSilasi bathi nanoma ngabe sishatshiwe nanoma ngabe siyajikelwa bathi sifuna kwenta intsando yakhe nanoma ngabe siyavalelwa ejele bathi sifuna kwenta intsando yakhe. Praise the Lord. Hallelujah. Wena lo khona la kune pasti yakhe lengasikade kungeneka lomunye kunejele lelivale livuliwe umfundisi bamfaka ejele ngenxa yepasti yakhe bathi Pawulo bekade pasti naye lebengasikade bathi wathi nakaphenduka wathi ngiyakhohlwa ngakusemuva sengiphokophela kulokuphambili ngifuna ukulishumayela livangeli ingagcini ngekulikhuluma bathi bese sengiyaliphila nanoma ngabe bayangishaya bangivalele ejele bathi ngiyema futhi ngenza intsando yakhe. Bakubantu abasha namhle emelo lebathi sifuna kwenta intsando yaNkulunkulu bakubomake namhle emelo lebathi sifuna kubantu kwentsando yaNkulunkulu emhlabeni njengoba sikhona la emhlabeni sinesiba-ambasada la emhlabeni sitetovetha intsando yakhe siyandlula ngoba kunelikhaya lesibekelwe lona nembuso olozayo lona sinwela nesiphokophela kuya kuwo. Bathi bashayiwe mfundisi bavalelwe ejele. Haleluya. Umtimba ushatshiwe abakadinge kushajwa kuphela bathi baphindze baboshwa bafaka kwejele lasejele phakathi esibita ukuthi i-Ultramaximum prison lesingalifanisa nesimesi lapha ePitori imjele ukuthi kwangena kulo noma ngabe umnyama njani akusadzimkhela ukuthi umgcobisi ube mhlophe bathi lona liyakutshintsha mfundisi umangala ukuthi lo muntu lona 10 years back kumgadile bathi nasekabuya buyamhlophe ngoba akaboni ilanga akaboni lutho bathi lijele phakathi emgozini ungena phakathi bavalela intulu wena uphilele phasi lelijele abantu bavale uPawulo kulo singalifanisa lelijele lelo bathi baphakathi kulelo jele bathi haleluya. Praise the Lord. Bathi ngiyabeva sebantabelela ukuthi it reaches to the highest mountain and to the lowest value, the wonderful blood that shed that shall never even a single day lose its power. Kuhlabela njani madoda ishatshiwe umtimba uvova ingati bathi kunengati lenentulukwane engati esiphumako lena lengaphelelwa amandla iyo lesinika amandla kuthi sihlabele ngoba senza intsando yakhe enelo mivimbo lesinayo nje sishatshwe ngenxa yakhe kuthi besenza intsando yakhe asisabuki kushajwa asisabuki ibuhlungu bathi sithi intsando yakhe nalona phakathi ejele ayenteke njengoba yenteke ezulwini lejele lisemhlabeni nathi sila emhlabeni ezwiya ambasadasi nathi njengoba simanxusa lomhlaba siyaqhubeka noma sisejele sifuna kwenta intsandvo yakhe kudzingeka abantu abasha lebatwenta intsandvo yakhe nanoma ngabe bakuphi. Haleluya. Nalangeke bayenda la esontweni kuphela bathi nalabangabonwa khona nalanabatali bangekho khona nalanathola ukubonako bathi uthi sifuna kwenta intsandvo yakhe. Haleluya. Praise the Lord. Bakhona nabantu abasha emelo lebadoma njengaPawulo noSilasi bathi sifuna kwenta intsando yaNkulunkulu nanoma ngabe sivalelwe ejele bathi sifuna kwenta intsando yaNkulunkulu nanoma ngabe seshatshiwe sifuna kwenta intsando yaNkulunkulu. Intsando yaNkulunkulu mfundisi uyena nala sekumatima khona ubona kahle ukuthi isito lami nesimo lenkuso litokuvela kumake mfundisi afuna ukukhipha kule ntsando yaNkulunkulu bathi uthi ngabanye ngasizakali esilokhu letondela intsando yaNkulunkulu ume. Haleluya. And lesikhathi uma kunentsando yaNkulunkulu ufana nabo Shadrach, Meshach and Abednego kuthi noma bathi sebathi khothama uthi yebo siyabona bona besingakhothama ngoba lo muntu siseveni lakhe and sidiphende kuye
onke ama-resources but ngoba siyeba sifuna kwenye intsando yaNkulunkulu lesikhathi sima sithi sifuna kwenye intsando yakhe athi yena ngiyanijikela manje ngiyanifaka emlilweni lesikhathi anifaka ebukephezari uyagijima lona lokwenye intsando yakhe angene kuqala kwente njani bantu lokwenye intsando yami akubayekeli ngiNkulunkulu bantu lokwenye intsando yami mina akubatheli bathi ngiyabafakazela ukuthi mina ngikhona kudela kunani athi sithe nasibuka makamfundisi sibone umuntu wesine kanye nabesangena ekuqala kwente njani angene ekuqala lapha bebeka intsando yami kudzingeka abantu abasha endzaweni yase-Emelo kudzingeka bomake kule ndzawo lela lesikomo lesincane esigaka lesinemathaveni lamaningi lesinemasonto lamaningi bathi buka amathaveni ngathi ayawina kwente njani mfundisi bakhona abantu abasha e-Emelo lebavuka ekuseni bete kule ndzawo bangetilana kuphela bathi kunemakhelwane la i-Alliance kule Fountain of Life kule Family Church laphezulu namasonto komakhelwane bathi kwente njani kubonakala ngathi sitha siyabusa e-Emelo abekho abantu labasha lebatofuna kwenta intsando yaNkulunkulu baze badliwa bantu belive haleluya athi nakakushumayela makesibanyoni kuthi kuba mngani wakho athi Jesu shofela wana lobona ngendlela ukuthi noma nje ungathi fakanye angeke akutholele haleluya ngoba nawe intsando yaNkulunkulu awunamandla ukuyimela uthi fa nembeza kuhle so uthi fok vele sengiyangena kuleli haleluya praise the Lord itolo bositawuhlangana mfundisi lapha egrawundini uthi mfundisi yani inkonzo yemthandazo into banini inkonzo mfundisi yilo whole night prayer silambile but nasombona uStefa ngenakathama nobona lemoto ngoba nebheza sitawuyakudla make mfundisi sowubhekane ukuthi ayamana ngangiboni kwente njani ngoba ntakani kacabani sowuphumile tiwentsando yaNkulunkulu ene once waphuma tiwentsando yaNkulunkulu sowuqala ukuthi bona wena maphutha sowuqala kubona ngoba nebheza soyakudla bathi nakusekuseni uNkulunkulu wethu ufuna abantu abatombuyela bathi ufuna kwenta intsando yaNkulunkulu haleluya ngoba kula emhlabeni ezulwini uma yenteka nami ukubekela kulo mhlaba wamgcina kwaze ngoba kulesikhathi nami maphutha kwentile ngiyavuma but bekagcinele lesikhathi lesi ukuthi ngitoveta intsando yakhe that is why angisaba ukumaphutha intolo but sengifokase kwenta intsando yakhe udzinga abantu abasha udzinga bomake bobabe udzinga libandla lelitoma ithi senda intsando yaNkulunkulu emhlabeni njengoba yentiwe ezulwini ngaphandle kwethu sesitophethe emhlabeni sinele sithi siyakholwa akekho otoveta intsando yaNkulunkulu siveta edrobheni sihamba sivete emsebentini sivete kubomakhelwane haleluya praise the Lord uvete intsando yaNkulunkulu uthi washile mfundisi makhelwane ashisetini haleluya athi shise tobotini umuntu akhipha lemabhokisi afake lomlilo uthi ubone into iphapha tiedradini but ngoba ufuna kuveta intsando yaNkulunkulu uyedradini makemfundisi uthule tipahla uthe bakhe bese kwente kakhulu bese tinte kakhulu etini uthule tipahla mabhokisi atavutha aphele nakaphela mabhokisi ubisela timali edradini bamakale bomakhelwane bazebete bathi lomuntu uyakuzekela njengamuntu washile khona wabona abana ashise emini uthi hayi shothi naye bekunesidingo but timali akudabisele edradini kwente njani uveta intsando yaNkulunkulu uthi ayekeke emhlabeni ene ayibonakale ngamuthi yenteka ngoba ngaphandle kwami lena-Jesu angeke yakhona kubonakala haleluya praise the Lord umbalo bebanawo mandla ekuthi siyayiyekela le ntombatane siyayekela saqhubeka lelivangeli ngoba naku siyashada uNkulunkulu uyasekela bantu bathi noma ngabe sesishatshiwe lalela muntu lomusha noma ngabe tiyakushaya yena intsando yaNkulunkulu angeke akwekele yena
Praise the Lord. Lithi mfundisi. Labo baba silindele bakhatha letibosho. Ngoba le njebe likathala imvlobo sina Paul na Silas. Bosilinda bebasolo basebele. Ene betikhole letibosho. Hallelujah. Ene bebajoyele sesitophethe sivele sisebenza letibosho. Praise the Lord. But senemehluko kuleti leti admithwe nyalo. Hallelujah. Praise the Lord. Asafale leti admithwe before. Leto tamangala mfundisi lebetikhona. Kuthi bani labangena. Uvele umbone ukuthi ungafika lo. Uthi umfaka nje leti boyama la esele leti boyama nabo 7 years till lapha. Uthi takangena ubone tivula amehlo. Hallelujah. Kwa sika babona bangena mfundisi tigwele lapha bavetshelana alapha phakathi eseleni akhona. Hallelujah. Bambuza igama lakho ngoba nimfowethu athi ngipawula bathi hayi lalela la ngale ndlela ungakhona sesiyatshintsha kwephosha. Hallelujah. Ngoba bayatshintsha igama phela lephakathi. Hallelujah. Hallelujah. Athi Silasi Silasi bathi sengwesibongile. Hallelujah. Bajwayele ukuthi batshintsha bathule ngoba usuka uthukile ende bonke abantu bavumela ngento yini. But labanye ababona ngathi bathula babatshintsha amagama abaphendula lutho. But lithi iBhayibheli lami mfundisi phakathi nebusuku ngoba khona into letekekako. Wente njani na senda insando yaNkulunkulu lebe sijwayele usiyela sikaphandle kuthi sisenjela kusitshintshi but siyaqhubeka senda yona njengoba sivame kuvuka ngo-12 sithandaze nala kulenzawo solokhu kusemhlabeni ngejele lisemhlabeni leli sifuna kwenta insando yaNkulunkulu lena leneke ezulwini nathi siyela emhlabeni njengoba ayi-instructile Jesu wemthandazo lebekafundzisa abafunzi bakhe kuthi ayenteke insando yaNkulunkulu emhlabeni njengasezulwini nathi phakathi enjele nyalo phakathi nebusuku siyavuka siyadumisa asigcine kudumisa siyathandaza letibosho iBhayibheli mfundisi lithi ndamangala enazange tagcina ngimangala dameva timeva njani na bantu labatshintshwe amagama bantu labathusiwe bantu bathi phakathi kwale simo lesi senza insando yaNkulunkulu lomhlaba kule njele la emhlabeni ngoba siyathi kuthi la siba-ambasada siyadlula kufuna senenzando yaNkulunkulu asibuki i-environment ukuthi kuphi asiyendi i-environment yalistadi kuthi silanenzawo kukhona losatewula kuleti boshwa na kuthi thine sibazalwane senza insando yaNkulunkulu siphakathi ejele asibuki indzawo. Hallelujah. Uma umntwana Nkulunkulu kumele noma ngabe ukuphi la kude mlilo kwathi khona but uyema uthi kumele insando yaNkulunkulu kuthi ayenteke. Bakhona abantu abasha na endzaweni yase-Emelo laba sifuna bona insando yaNkulunkulu. Praise the Lord. Hallelujah. Bagcinani nje kuthi abantu abasha balana elibandla bantu abasha base-Alliance bahlangane lapha egrawundini kube ne-outreach mfundisi bacela umfundisi bahlangana nje babodwa bathi sithandazela i-Emelo sithandazela iyouth yase-Emelo bakuphi na befuna ngabe kube mlomusha abantu badima ngoba kude nathi Jesu inkosi Jesu yaphila bengisindisiwe endaweni yase-Emelo nanoma ngabe ungafika sikhathini uthi umthola kuphili kuthi Jesu inkosi kudzinga abantu abanjalo. Praise the Lord. Hallelujah. Abantu okuthemba uNkulunkulu kuthi vele noma ngabe simo sinjani but sithembela uNkulunkulu. That is why sifuna kwena insando yakhe kumuntu omusha angibuki isimo sinjani angibuki ima-challenges lembukane nawo but ngibuka uNkulunkulu lona lowadala mine lona lamene kuze kufike lesikhathi solokukhone kuma ngimuntu lomusha ma-challenges anentulu kwami but naNkulunkulu okentulu kwetimo kuthi ngamuntu omusha lonto ofana nabo-Paul and Silasi kuthi noma ngabe simo sesingentulu kimi nanoma ngabe sengivalelwe ejele but I still stand kuthi there is one God the one lokumlamleli emkhathini wabantu naNkulunkulu uJesu Kristu. Hallelujah. Kuthi abantu abashaka abanjalo lithi makebhembe letibosho dameva
Haleluya. Namangala bakufundisi kuthi namhlanje ngitsho abantu abanjani lejele. Bantu labanje siyakala. Since lejele labakhona. Bantu abavalelwe. But sive kwendeka ngendlela yakhona. Ngoba umoya woNkulunkulu asekhona endzaweni. I-atmosphere iyatshintsha. Iviwa nabantu abangakholwa. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Angikhohlwa lesihlobo sami kushoniwe. Hallelujah. Sina labo labasibaphasi. Ngimele ngivoko kathi hey nokusinzayo hey uyakusinza phuma. Mina ngena ngathi ngiyomvusela. Labantu akuchama nabo thithi ihlobo. Sisathi songena somvusela. Hallelujah. Ende mina ngicela phambili ukuthi sana njika lonke. Lo muntu nemlamba naye lokusinzayo. Ende wena uyangisinza we. Hallelujah. Praise the Lord. Akasinzwa kimi. Ulolele nensando yakhe. Uma sewukhona wena unalolele nensando yakhe, i-atmosphere iyatshintsha. Bakubantu base-Emelo banabasha lebatotshitsha i-atmosphere yalendzawo. Haleluya. Kodwa uthi Emelo iqale kusenetshwala, kodwa uthi Emelo youth yakhona ilala etshwaleni, bathi kudzinga umuntu lokusha. Leyathi ngiyema ngifuna kwenta insando yaNkulunkulu yakulomhlaba wase-Emelo. Kuze ukuthi njengoba yentele ezulwini kulo mhlaba wase-Emelo bantu labashala abanye abantu bona kuthi insando yaNkulunkulu yentiwa. Bakurejecte bonke abantu abasha kuthi noma bangavele ama-opportunity bangakubhali wena kulawo ma-opportunity. Noma bathi sifuna abantu abasha balendzawo kuneproject lekhona bakuvukele bonke mfundisi bathi wena sidobona loNkulunkulu wakho ukuthi uzokwendela bathi kule project sibhekele eceleni yena lona lokwentula kwakho konke akuphakamise iproject ikhona ungekho kuye bathi nakunikele kunetulu kwente njani. Bantu labenta insando yakhe akabavaleli ngaphandle. Bantu labenta insando yakhe akabashiyeli ngaphandle yena. Bantu labenta insando yakhe uyabathwala. Bantu labenta insando yakhe ubanika amandla amasha. Bantu labenta insando yakhe bayawudiza njengokhozi. Kwente njani? Benta insando lokudzala kwetinsuku lona lebekakhona umhlaba ngabakakhona losicala nosiphetho santo tonke thino lona lo ngatulu kwakho konke labenta insando yakhe akabavaleli ngaphandle. Bantu bavalelana mfundisi, bakuvalele qobo udeserve, bantu bakuvalele ngoba wena insando yaNkulunkulu. Hawu letihlobo khona la bathi hayi kungamane kuphele ku project kanti kufaka nalo kungamane kuphele lokukhuluma njalo na uyabuka mako wakho na mako wakhe babuya bashela bathi kuba kuye lapha kulomhlangano yakuvukelako kunekuthembe ngakuwe. Haleluya. Kwente njani uma wena insando yaNkulunkulu unga-expect ukuthi konke kuzohamba kahle kuthi bakholelwa ukuvukela ngoba wena insando yaNkulunkulu. Bakamfundisi sinema-reference eBhayibhelini lokusho kona ukuthi sikhethe uNkulunkulu lokahle, sikhethe uNkulunkulu lo-right. Uma boDanyeli bajikelwa benta insando yaNkulunkulu, boShadrach bajikelwa benta insando yaNkulunkulu, boElijah wonke lobajikelwa ama-reference bekakhona eBhayibhelini bajikelwa. Sho ukuthi nathi sikhethekayo. Haleluya. Unga-expect ukuthi into balula. But yinye assurance ofuna ube nayo, siqiniseko lokufuna ube nazo kuthi njengoba ukhethe right ngokubantwana kunethini lokuvukela but angeke tabane amandla kuwe, angeke tabana amandla ukuhlekisa ngoba ukhethe uNkulunkulu lofanele lowena insando yakhe longeke yena wakushiya. Uthi I will never leave you nor forsake you. Lokuhlala nawe bakhona na bo-Esther namhla labathi sifuna kuma tikwensando yaNkulunkulu. Bakhona na bo-Shadrach la labathi sifuna kuma tikwensando yaNkulunkulu. Haleluya. Bantu abasha bakhona kuzo tonke izinto ezikhona emhlabeni. Haleluya. Athi lo mina kabhala kuhle konke kanti akukavumeleki konke ngoba kusisito konke. Haleluya. Lebantomba
ukuthi kubuka kukuhle konke but akusikusinde konke and futhi konke akukuncedi ngalutho but nawe insanda yaNkulunkulu ivela noma lempilo phambi kwakho but wena uyakhetha ukuthi lokhu uNkulunkulu uyakuthanda na lokhu mawubona uNkulunkulu uyokujabulisa na bona siyavuma abantwana bekho siyavuma libadlalikho but lona losesithaleni sakhe sebukhosi longadeni longalali lonyawo lakhe thina emhlabeni liso lakhe libheke yonke indzawo lona lokubonako uma ngabe ungetulu nje ngihlangane naye akangishaya ngesmile na kulento lesengiyentako haleluya sewuyakutshela nembeza ukuthi lokho lokwenta kuyakujabulela uyakushiya wena insando yaNkulunkulu bakhona na abantu emelo ebathi sifuna kwenta insando yaNkulunkulu bantu labasha abakhona bebantu abasha kusonzela sizathu shothi thina sibukeni thina sibadzala sibukeni lebantu labasha ukuthi insando yaNkulunkulu shothi aniyeti ngoba ngabe niyayenda kukhona abantu abasha bebatolilandzela bathi sifuna kubona ukuthi kanti yini elilabulelile nine kuze ukuthi niphile impilo lenje haleluya bathi ngoba kude shothi nani nisenzeni lenzando yaNkulunkulu ekuyendeni Jesus praise the Lord bathi bantu abenzando yaNkulunkulu bayema babe nama-principles kube nemigomo lohamba ngayo loyibekile ukuthi la angisuki la nanoma ngabe kwelani ngiyema ayenteke insando yakhe emhlabeni njengoba yenteke ezulwini praise the Lord insando yaNkulunkulu nakayenta umuntu uyema eme kuyo praise the Lord Mithi nakubukela sesitokuphetha pe-TV ekhaya mfundisi nakathi netinto kuyakukhipha tuwensanda yaNkulunkulu udisparate ngemsebenzi bakutshele ukuthi lalela lasesi umsebenzi ukhona nawo ama-position akakhona and la wena uyaqualifya but i-condition yakhona ngoba sekunebantu bese babitiwe ukuthi batongena singamkhipha munye kuze ukuthi kungene wena but nayi i-condition lefuna uyende hallelujah for the rest of your life uphile ngaphansi kwale condition leyo hallelujah praise the Lord uthi noma sowushadile umake but ngoba komsebenzi sesitophetho wangena ngale condition leyo sekufuna ube nemaplani ekuthi kwente kanjani uyakuyiphi workshop leyo lala kuyo kuze ukuthi ungabuye ekhaya ngoba nomuntu lonikele umsebenzi sewule condition lengena ngayo sekufuna ihlale iqhube kanjalo but namthekuseni kuthi ngabomake lebantomba kuthi ayenteke insando yakho emhlabeni njengoba yenteke ezulwini ayenteke kalomnye muntu but ayenteke ngami kuthi ngamuntu omusha ekadoma kuthi nanoma ngabe kwentekani ayenteke insando yaNkulunkulu emhlabeni ayenteke insando yaNkulunkulu esikolweni yenteke ngami njengoba yenteke ezulwini ayenteke insando yaNkulunkulu kulo mphakathi lesihlala kuwo bayibone kimi bangebhembe bomakhelwane kuthi nangempela wena uyakholwa ngabe ngempela ukuvumele lokhu haleluya because sihleli nje nalabo makhelwane sihleli nabo uNkulunkulu usibeke nepurpose haleluya kuthi sitoveta insando yaNkulunkulu kulo mhlaba kule environment lesisuka sikuyo kwente njani because simanxusa kulo mhlaba asethi insando yethu mfundisi inxusa lase-South Africa uma lise-America aleni insando yase-America but lena insando yase-South Africa haleluya bakamane bakuxoshe le kuthi abathela insando yabo wena uthi ngente yaseveni lami ungamane uxoshwe le bathi buyele eveni lakho esilokhu ubuye eveni lakho ngowenta insando eliveni lakho it's alright kumsizakala umuntu ukuthi azuze live lonke ekugcineni kwakho konke alahlekele ukuphila kwakhe yokusizakala lokusha ukuthi uzuze bangani uzuze into yasemhlabeni but ekugcineni kwakho konke uphume ensandeni yaNkulunkulu
uNkulunkulu ubese sewulahlekelwa kuphila kwakho. Bathi namsekuseni uNkulunkulu ufuna abantu abasha emelo nebadoma njengaPawula naSilasi. Bathi noma ngabe Timothy njani, nanoma ngabe yakushaya, nanoma ngabe bangekile kwemandla ami, bathi uthi yena nasithembisa encwadini ya-Isaya 41 uthi ngibanika amandla nalabasha baphakame njengokhozi ngoba amandla ahamba phele. Bathi namsekuseni sitokuvuselela amandla labasha kuthi laba lebe sebaphelele amandla ukhona losetulu kwakho konke nobaniketa amandla lamasha bafana naPawula naSilasi kuthi phakathi nebusuku amandla lamasha bekhona bavuke badumise yena abonakale yena avula lijele liwada lithi lifuna kibulala bathi ungatibulali sasekhona. Haleluya. Athi uthi labephethe batajika ekubo ayebuda kuthi ngingenta njani kuze kuthi nami ngisindiswe. Kwenye njani? They were ambassadors in that prison. Bebangayanga lapha nje but bebanenjongo badlula nje ebuhlungu bathi thina siyakulenzawo ngoba senda insando yakhe wathi yena mina ngihamba nani mina ningesabi noma ndlula kulesigodi leseshajwa kanti ningesabi nanoma ngabe ndlula kubuyoku bempilo mina ningesabi phakathi ejele uyoba nani waba nabo wabonakala yena avula ijele bathi kutena munye nalabo sebatrayela isikhathi esithe nalabo sebabagobe isigobolo esithi igobolo kutena munye lowabalela kwente njani ubabambile yena ngoba bekafuna ukukhombisa amandla akhe. Ndibona kuna umsebenzi kuphela labona bodivine bathi kuphela labona bosesi basakacanda grade 1 kuthi bayafunza ngani ngoba naku ngiyacoshwa ngigcine kucoshwa ngigcina ukuhlala khona nje nakuvalelwe kuthi ngithekise timoshwa ngathi balekisa bathi ngoba yena nawenda insando yakhe uba nawe wababamba naletinye tibosho ukuthi tingabe nenzondo yemfaneka tibanjwe kuye kwente njani abe nemandleni babamba kobe kukhona badalwa nguye bavela ngaye ebantu abakho labanemandla kudlula yena ndiwadala mangala ukwente njani ngoba nisakwente yena nasiphi na isimo siyamlalela. Haleluya. Kamlalela tokwetimo dema tiboshwa ndiwadala muntu sinenda njani ndibuta tokwetiboshwa kwente njani ute novenda kuthi labenda insando yakhe akabashiye ngaphandle uyema nabo nasetimweni uyema msiphi simo umuntu omusha lesikwenda ukuthi wena uhluleke kwenta insando yakhe. Baba silindanele njengoba niyasebenza akuvisisi imatima lesibukana nabo phela nebona umntwana wami khulelisa lesikotela sinyanga sami ukuthi malini so that is why ngiyamzamela lo mntwana ngiyazama ukuthi namhlekisana nemuntu lamnika kona ngiyakhona kumondla lo mntwana khona ngiyafisa kuyenda insando yaNkulunkulu but ngenxa yesimo lokubona naso salo mntwana nale mali yempesheni ayikhona ukusustain. Lalela sihlobo sami uNkulunkulu lo sihlangene ngaye la uNkulunkulu lesikhonza yena ungetuli kwemali yempesheni ungetuli imali yabantwana kule bantu abakhulele babe angamati make angamati babe wanyamalala make wasakatholela washona bathi namhla bamile ngoba nawe insando yakhe uyasithembisa ukuthi umbaba wethi insanzane uyindvodza yabafelokazi akalikhulumi livi lakhe abuye akalifezi. Haleluya. Yekela kuba ne-excuse kuthi mina lesimo lekuso wena usivisisi. Haleluya. Mina kuthi lokuthenga imali ekhaya manje lokufana uyasebenza that is why njengoba ngenzela thindo nami ngibona ukuthi ngcono return favor. Lalela sihlobo sami
kunankulunkulu lokentulu kwemfana, kunankulunkulu lengadzika wena ukuthi wena intsandvo yakhe kuze khona kutibonakalisa. Utombona njani ngoba nawe unemaplani. Uma ngabe baba nemaplani nabo mfundisi boPawulo naSilasi, uNkulunkulu bengekabonakala ejele, but wabonakala ngoba bathi noma sebaphakathi bathi sifuna bona intsandvo yakhe sila kulomhlaba, sila kulejele, kuze kusasezulwini ajabula athi napa labena intsandvo yami, athathe i-action abethi sewuyenda lijele lavuleka. Haleluya. Nabo maketani atikhumukela dambangale ngetiboshwa kuthi kwente kanjani lokho kulapha. Haleluya. Ngoba thina silangejele akwendeki. Inkinga laba bahambi bodwa, bahamba naNkulunkulu. Lo lofuna abantu benitsandvo yakhe. Bakhona nabantu abasha eMelo lebathi sifuna kwenitsandvo yaNkulunkulu. Lefuna bagcwele abantwana abanye ukuthi sesiya towards the end of the youth party konje abantu abasha. Hallelujah. Praise the Lord. But asikhoni nekuba invite nabanye abantu malume ngoba nathi ngathi asikema ngakahle kule ntsando yaNkulunkulu. So ukhuni ukuthi utshele umuntu ngoba umuntu abanema follow up question athi wena ngoba wena nje utokupita njani le nto yakho ngoba nawe ayexceed. Hallelujah. Praise the Lord. But yakhona kumrefera umuntu uthi hayi bana besilinda mina nakhulelwe mfana kuya Dr. Wenile Mdluli unesineke lodokotela komake labakhulelwe. Hallelujah. Kodwa uright naye but ngoba mlungu athi bana bamnyama unesihlukunya but lo Wenile lo uzakuthi uthi makuright usho ngale ngoba umfundisi ukusho ngoba wena uyile kuye wambona entakahle kuwe uba nemandla kumrefera lo umuntu. Hallelujah. Praise the Lord. But umrefera njalo umuntu into nawo lo kana show kahle ngayo ukuthi hallelujah. Kuthi abantu abane bafuna question kudilini into egcwala mlomo kuthi waphendula. Uthona ke nawo lapha. Utotshintsha isipilo semuntu nempilo uyakhona ukusita la khona. Hayi sis. Wena uje wena utotshintsha noma kutshintsha wena ucalelini wena. Natsala ngaba mkhulu crash mara so yafana. Naso crash ayethendeni. Labela ngithenda background ngane mara so nje. Hayi sis wadlala ngawo. Asitshele ka friend. Asisijoyine sesika friend. Sijoyine. Kwente njani khulube Solomon akayiboni intsandvo yaNkulunkulu kuwe ukuthi uyayenda kulomhlaba uyayenda uphila nabo. Intsandvo yaNkulunkulu mfundisi uyenda uphakathi emndenini umndeni uvukele but uthi yeba intsandvo yaNkulunkulu ngifuna kuyenda phakathi kwabo bathi noma besengekho basele bodwa bathi lo muntu lo uyayimela into yakhe. Bathi noma bahlangene babodwa ungekho wena bathi lona singabane sikutshele lokhu but lokhu singamfake kuko ngoba into yakhe uyayimela. Abantu abasha sesigugu lebantu basesikolweni bathi la siyahlangana siye ngabatala ukuthi sine trip itrip yekufundza siyesabi. Hallelujah. Kanti bayathi sabi bayoyendani baze bayengane babodwa kuthi sona i-study leso si-subject leso but solala khona le. Hallelujah. Bathi kufika 250 bayengane but lento phuma yedwa athi naye ubatshela abantwana ukuthi lento leyayikho mntana ngilalele ngingangifaki noma ngingangifaki but ngokhuluma iqiniso ukuthi noma ngabe kuvelelwa yile isikolo singabi accountable batala abantu ukuthi nini namba nge-agenda yini. Akuthi abantu abaningi ukudzinga umuntu munye. Laba yomfundisi bakukwatela lapha emsebenzini. Ngamba nabo khuluma shakani. Asithi sifika la eClassco. Kune supervisor yabo magistrate. Lo supervisor ulala bavama ukuthi wathi kiphe imnyama lapha emsebenzini bathi hayi hamba nabo besili. Hayi siyahamba. Bathi ya. Lo supervisor usafika le nto yasithethisa. Singafika le nto sibhala ukuthi wafula ama-hour
uthi nomunye bakhuluma shangane bathi Joseph bafuna ngemva mina nabasuka uthi hayi yathi sinenjani imoto la ishayelwa nguye nasidlula ngoba le bush cishe abantu abaningi banga into setha mina ukuthi umunye umuntu emgwaqweni edaka nayishayelwa nguyimoto nasiyangala sidonika yena sena sibona umuntu into setha umuntu ngale endleleni uJesu manje sesizilayishe sesiyashutha nasishuta immediately sizokushuta sithumelela area commissioner uthi la induna yakho ethembile ilayisha abantu silayishe iboshwa but asavumelela abantu silayishe iboshwa ngoba it's an emergency la endleleni asini Ngiyathanda kufika mfundisi nasibuyele nentando let us ngene egedini ngamfonela ngathi mina ngicela sihlangane lapha e-office ka security ngifonela lo lebe bakhuluma ngayo nale thule laba supervisor ngithi la kunendelo so lamadoda lawo ngokuthi ngakutshela uwedwa bekuthi uyakubo sone-enga kungabe kahle nami sengingena enkingeni manje ngibona ngcono ngubide sonke sisasekhona laba nawuhamba nabo bacaphele bathi ngala ebush ngala ngoba bona basebush batofunela umuntu emendleleni wona lantelo ebush i-trip sheet basithi uthathwa ngusanele imoto bafuna ukuthi ulayishe ukuthi sebakushutha bakucoshe kulokhu mduna ngoba bathi wena uphethe nesandla sensimbu street kakhulu bathi noma bathi bafuna abantu ama-extra hours ngebutsotsi wena uyala so ngikutshela nabo bayeva nawe uyeva ukuthi sanilungisa no-3 ngoba mina ngikho kule unit yethu but ngoba bengikhona namuhla sanilungisa ngesesitophetho influenza kusimatima njani ngibekena lonke etulu kwabo lo senior supervisor kuthi ilungiseni lempaka security neka spiritual care lethi ngoba namhla bebangicela ukuthi kambe nabo so ngivile le nkulumo ekhuluma ngeshangane nami ishangane njengoba ngisebenza nemashangane la ngikade amashangane kona ngasifunze mara ngiyanika isikhathi sekelabumnakethu laba ababambele amapassport ngithi nabathi bathini so kuvile lo bakhuluma ngiyaphikisa amadoda nawe ambasada uma nalabona khonzela amatima ataqhubeka ngathi bathi ngiyema ngibe qinisweni bangipatela hawo mina ngangimfundisi hawo hey ndoda lethi zitolisa ecele nawo umuntu okhuluma sibusiso sani wena ngimoba motoso nini man njenge ngutshela umuntu wena bekuyini ngithi mara ngcono lo motoso lo zama ukuthi kube nethula yena bangibita ngashaka athe weshaka wena hayi sengumshaka yena sasengomotoso so liqiniso uyalimela nawe i-ambassador uma eqinisweni ngoba wena insandvo yalo muntu lokulethela emhlabeni kuthi utofeda yena kuthi abantu abashala abanjalo lebadoma ume malebhembe thina siphume ekhaya naphofu bathi siyakade edwaleni babe bangakafiki sisasifika namfundisi siyafuna sibantwana bakhona ngalapho uthi yebo bhuti nababesitinde abafikile bara basite bayamuka leso sikhathi emfundisi nebufuna ngo-11 ngafuna ngo-12 uthi bafikile andi bara bakalali bajeka bo-5 bathi bamuka ngoba itransport yasedwaleni iyahlupha mara ungathi hayi bakhona bhuti bakhona babesitinda mara uma la uthi rabashanda khire beshaka baya le-ambasada lenjani le siyavana nhlobo takho kudzingeka umuntu omusha lentomba ahlangana nabangani baze baphethe make mfundisi bathi sidlonga benelizulu baze bathi make mfundisi wase-emele kakashadi esidlonga benelizulu bamhlubuke bonke batathi ngiyema eqinisweni because I'm an ambassador yema ngenitsando yakhe hallelujah praise the Lord umfana baseyemelo bafana bangena kuzo zonke izindzawo baze bakubite ngamfundisi ngoba umeqisweni bakujikele bonke izitsanga takho uthi noma ngabe ngiyakujikela esidloba ungena insando yakhe bafana bangiyayithanda i-character yenu buhlakanipho khuluma labafana lawo khona bodivine sinababona abafana nawo bojuna labakhona khona bangeke ukuthi batala bakhona but abafane nawo mfana wami ume bangani bakho bakuthi kwente njani hlakanipho sokhulile ha kwente njani
ume uthi ufuna kwenza intsando yaNkulunkulu. Haleluya. Ume uthi ufuna kwenza intsando yaNkulunkulu, izulu lijabule ngawe ngokusha. Wena njani? Wena intsando yakhe emhlabeni njengoba ezulwini naye umabuke emhlabeni ajabule ngawe. Athi at least emhlabeni ukhona umuntu omusha enzaweni yaseEmelo. Base bathithimele labanye esekusonto bantu wena ubumile babona uphethe iBhayibheli yakho udlule egroundini babangale ukuthi make kufundiswe yakuphi uthi ngona intsando yakhe uma ke kufundisa basho